Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Halo, selamat siang sahabat traveling semuanya. Kita sudah berada di Taman Impian Kota Malaka. Ini waterpark terbesar di Aceh ya. Sahabat semuanya, sebelumnya kita sudah posting tentang waterpark atau waterboom yang berada di Kota Loksmawe. Kemudian Bapak Adi Safian selaku arsitek di Loksmawe menghimbau atau menyarankan saya untuk berkunjung ke waterpark yang ada di Aceh Besar, yaitu waterpark Kota Malaka. Nah, menurut Pak Adi Safian, ini jauh lebih besar dibandingkan waterpark yang ada di Kota Loksmawe. Apakah benar ini merupakan waterpark terbesar di Aceh? Ayo kita lihat bersama JM Travel. A good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. Afloat, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Nah, sahabat traveling semuanya, kita sudah mandi. Memang area kolam renang ini atau area waterboom ini luas, namun hari ini terlihat tidak ada pengunjung, sepi. Kita nggak tahu kenapa sepi, mungkin karena ini lagi hari pawai, tapi memang kelihatannya sangat sepi. Dan ada kekurangan juga yang mungkin sebagai review aja di sini. Entah mungkin karena hari ini aja di sini memang terlihat banyak wahananya, luas. Bahkan di belakang saya ini ada rumah Aceh, ada duplikat rumah Aceh. Namun kalau boleh saya katakan dari segi kebersihan di sini sedikit kurang. Nah, buat teman-teman di wahana lain, mungkin salah satunya wahana di Loksmawe, di sana juga ada permainan lain seperti ada kereta api. Di sini tidak terlihat itu, tapi di sini
selancar atau pelosotannya ini banyak ya. Ada beberapa, bahkan hari ini yang sedikit aktif cuman di kolam renang anak, padahal di sana itu masih banyak sekali. Bahkan di ujung sana yang terlihat itu ada kolam orang dewasa, tapi hari ini tidak aktif. Sayang sekali, kita sudah kemari tapi tidak ada orang sama sekali, sepi sekali. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted. Nah sahabat traveling semuanya, kalau kalian melihat di belakang saya, ini merupakan satu seluncuran yang sangat panjang sekali dan masuk ke dalam semacam terowongan ya. Ini sebenarnya menarik sekali di kolam ini, tapi kelihatannya ini sudah ditutup. Ya, kelihatannya ini sudah ditutup total, tidak ada kehidupan apa-apa di sini, tidak ada aktivitas apa-apa, bahkan semua airnya mati. Padahal terlihat di sini bagus sekali. Ini ada tempat wahana air pancur, dan menarik sekali. Di sini ada dibuat beberapa replika binatang seperti ada buaya, kura-kura, kodok, panda. Buat teman-teman lihat di sana, ini luar biasa sekali. Namun kelihatannya ini memang sudah ditutup. Body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. 'Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. 'Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict 'cause she's sex, drugs, cocaine. Nah sahabat traveling semuanya, kita sudah berada di sini sekitar 4 jam ya, hampir 4 jam. Kita juga udah coba wahana yang di sana, tadinya sudah hidup, sudah aktif. Saya sudah coba, namun ya itulah, kalau menurut saya sisi di sini kurang bersih dan terkendala lagi di ruang ganti, kamar mandi yang tidak ada air, dan ya servisnya kurang kalau menurut saya ya. Atau mungkin hari ini saja seperti ini, kita juga tidak tahu. Pokoknya kondisi hari ini seperti ini. Ini waterboom, lokasinya memang luas sekali. Kemudian wahananya juga pelosotannya banyak. Ada beberapa yang tinggi-tinggi. Kemudian ya rute sungai ini juga ada ya. Ya tapi cuma mungkin terlihat di sini seperti kurang perawatan.